Nagabenta ki khubor baman kasni page bat subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong khubor baman ta kasni. Ka Meghalaya Board of School Education kalapan bana bakan pelaj paj bakno ya ka result jong ka SSLC ni matrik bat ka HSSLC Arts ha ka arpsau tarik ujamang. U Controller of Examination ka Ambos u bakti ar lalu ula pentip baya ka result booklet la ban download na ka website jong ka Ambos ka balatip kum ka www.ambos.in. La pentip ba 6 dan ka jingwa ya ka result ha Ambos tura ni Shillong ya ka result la ru banyo na ka website jong ka www.megaresult.nic.in, www.meghalaya.shiksha, www.result.shiksha, www.zakranjosh.com.